Hadien ke jingbud dien da ke kynhun jong ke synjuk ke Songsynshar Shnong ke kynhun ke nongkhaii shalan mar bat ke seng bhalang ya ke jingsniew jong ke Surok ke shudep siang ya ke rong na Nongtalang-Dawki ke jngai rieh kilometer ke linter ke lap ke jingtrei torti jong ke kontraktor ke siang rong ya ke ni ke Surok. Kini ki kynhun kila pynlong da Joint Action Committee bat kila wat jingtip da Right to Information. Bah Yoodahunki Shylla, Chairman kini ke JAC, ula ong bakat kum ke jingbei pisah bat jing pelut kini ke Surok, kami hap setia bak jingtrei jong ki kontraktor ke siang rong ya kini ke Surok. Kesorkar kalamang sapulai Klur ban penbaha bat siang rong ya kini ke Surok. Lasiu syaka company kat Klur Tyngka, kini ngilam jong ke JAC ki keli Shano ke poi, ke Rieh bat kejak ke Lifeway Klur Tyngka. Dehok ba ke Surok kan long hakani ke dur bat ki pat ba kilangat hakani ke apot kila ong. Salah. Ya. Yung mikre mau kuasa mikre hari itu no itu sebut tinggal. Tapi kamu anu usuk mau ya truk kami mah. Hah? Hekre bah pai ba tu nang.